إيشي بس لايك እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይተወስዑ ንእሽቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቱቶርና ማለት እዩ ፓይተን ዴት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ፓይተን ዴት ማለት እዩ ፓይተን ዴት ከምቶም ካልኦት ፕሮግራሚንግ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ልክዕ ከምኣቶም ዝሰርሕ ኮይኑ ፍሪ ዘብሎ ኮርስ ዝተወሰኑ ናይ ባዕሉ ፈንክሽናት ኣለዎ። እሺ ዴት ማለት እዩ ዴት ኢን ፓይተን ኢዝ ኖት ኤ ዳታ ታይፕ ዴት ዝብል እንትን ዳታ ታይፕ ይኾነ ማለት እዩ። ዳታ ታይፕ ማለት ስትሪንግ ፍሎት ምናምን ንብሎም ነርና ማለት እዩ። ዲክሽነሪ ኢንት አፕሴት ሊስት ማለት እዩ። ከምኣቶም ዳታ ታይፕ ይኮነ ዴት ማለት ማለት እዩ። but we can import a module named but ከመጥቀም ንኽእልና ኢምፖርት ሞጁል ገና እንታይ ዝብል ኔምድ ማለት እዩ ዴት ታይም ዝብል ኔምድ ማለት ሞጁል ኢምፖርት ሞጁል ና ዲክላር ንገብሮ ማለት እዩ። ዴት to work with dates as date object example import date time module and display the current date ለምሳሌ ናይ ሎሚ ዓንቲ current date time ና ንምፍላጥ እንድሕሪና ማለት እዩ። import date time x equals to date time dot new function ማለት new function ስለሆነ print x variable x ስለሆነ ማለት print x ስለሆነ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቀጥታ ይከምፀለይ ማለት እዩ። እሺ ታይም እዚኣ ዓንቶ እንትገረሰን ሆራ ነገር ሰን ሆዩ ንኣብነት እዚኣ ንኸ ትብልያስ ታት ምጽ ሎሚ ዓንቲ ማለት እዩ 2024 11 ወርሒ 17 ማለት እዩ 4 ሰዓት 12 ደቂቃን 33 ሰከንዲ 40.0.42 8.17 ማይክሮ ሰከንዲ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚኣ ኣብ ኮምፒተር ይኩን ከሪእኩም ናይ ሎሚ ዓንቲ ዴት እዮም ሳንዴ ኮይኑ ኖቨምበር 17 2024 11ኛ ወር ማለት እዩ። ኖቨምበር 11 ወር ስለሆነ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ ማለት እዩ ችግር ምጓል ማለት እዩ። when we execute the code from the example above the result ደግሞ ማለት እዩ the date time contains here ዓመተ ምህረቱ ወርሑ date hour minute second microsecond the time module has many methods to return information about the date object ማለት እዩ። return the year and name of the weekend ንሕለየና ከዓ ማለት እዩ ዓመተ ምህረትና weekend of the name of the weekend import date time x equals date time dot now then print x dot ሲሆን ስለና ማለት እዩ ተሕዘልና ዓመተ ምህረት እዚኣ ተውፅልና ማለት እዩ 2024 ተሕዘልና ሰሙና ከዓ ሎሚ ዓንቲ ስሙ ሳንዴ ማለት እዩ 2024 ና 2024 ነው ሳንዴ ማለት እዩ። አውትፑት ይሁን 2024 and ሳንዴ ማለት ነው። እሺ creating date object ከመገና create እንገብር ማለት እዩ። to create a date we can use the datetime function ማለት class ወይ ደግሞ constructor of the datetime module. The datetime function class requires 3 parameters to create date, year, month and create a date ማለት እዩ year, month, day ማለት እዩ። ስለዚህ ፓራሜትራት አቲና import datetime x equals to datetime dot datetime bracket 2025 print x ምስልና ስለስቲም አውትፑት ክምፅና ማለት እዩ። ዓመተ ምህረትና ወርሒ ዕለት ዓመተ ምህረት ወርሒ ዕለት ምክንያቱ ካረንት ታይም ስለእንትዘይኮና ታይም ነው 00 ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕና እንደና ሰለስቲኦም ፓራሜትር ስለሆነ ማለት እዩ። እሺ አይቻል ነው string time function string format time function ይባላል ማለት እዩ። ጥቅሙታው the time object has method for formatting date object into variable strings. The method is called string format time function and takes one parameter format to specify the format of the returning string ማለት እዩ። display the name of the month that name of the month display ምኳን ተሕዚና ማለት እዩ። import datetime x equals to datetime
2018-61 معناته زيادة display only منز معناته كود print x string format bracket quotation mark percent capital B هذا منز معناته هذا يناي واحد حيو በጣም እዚኣ መተው ትኮ 2018 ዘሎ ናታ 2018 ዓመተ ምህረት ሸርሸዋ ዕለት ሓደ ወር ሓደ ኣነራ ለማለማት እዚኣ ከምት ገርናያ ወር ሕጅን ቢነሩ ማለት እሺ ኦኬ አውዚ reference of all the legal format code ማለት directive description example ዘሎ ማለት እዚኦም በጣም ፈንክሽናት ማለት ወዲታ ምንጥቀመሎም ፈንክሽናት እዚኦም ማለት ከላ እንት ነው እዚ percent capital B ታይል ምግባር ተጠቅምና name of the month ማለት ወይ ካለው ተማሳለም ያ percent ማለት we can short ማለት እዚ ለኩም ባይዘው እዚኦም ፈንክሽን በጣም ሓሪፍ ፓይተን ክትማታሙ ዘ ፈንክሽን እዚኦም ፍለጥ ግድን ይሆን ማለት በጣም ረይቦም እዚኦም ስክሪፕት ከገርኩ ስክሪፕት ጎረስሙ ለኩም እዚኦም ረይቦም እሺ ለካውዲናልና ስለዚህ ናይ ማዓንቲ እንትኑ ቲዮሪ ከምዚ መስል ተኸዝና ፕሮግራም አንኸድ ማለት እሺ ፕሮግራም ናኸዚ import data module display current time and date እና display current date and time return current year return weekend return only date እዚኦም ዘ ፈንክሽን እዚኦም ማለት ከም ሃምሳ ኸዚ ሓደ ብሓደ ክንሪኢና ማለት እዚ ሓደ ነምበር 1 import date time module ወናለ ማለት እዩ ስለዚህ date time module import ገብሪና ማለት እዚ ሃሽታግ አርእስቲ ማለት እዚ እዚታይ ከም ታይትል ማለት እዚታይ ከም ታይትል ሕድሕዶም እዚኦም ባይዘ ታይትልዮም ክላሪፋይ ምግባር ማለት ነው እንጥቀመሉ ስለዚህ ከዛ ፕሮግራም ላይ እሺ import አልኩ date time as dt renamed ማለት ነው as dt ነው እሺ ላዕልኩ ስሙሙ import ገረለኹ display current date and time ማለት ነው ሓዘው ዚቱ ፕሮግራም ዝጅምር ማለት ነው display current date and time ማለት ነው እሺ ለምሳሌ እዚ variable a ተጠቃሚ a is equals to dt by the way the formula እዚ አንተ ታንገው module name dot function name እናንተቀማት ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እሺ አብያት ታገው መዛሙ እሺ module name module dot function name ማለት formula ማለት formula حسبوا بايزوي زي مذكرة بس كلامه زي انت تقول كومنت كلامه ماشي عندي اماتي سبيك انت ماتي كل ጊዜ ቫሪያብል ተቀምጠና እዚያ ከተወሰዋ ማለት ባይዘ ኮድ ደግሞ እሺ ያከተራሙ ከተለ እዚያ እሺ ኮንትራፕት ቢ እሺ ኮሜንት ከሆነ መዳል አክሊ ኮሜንት ኦኬ ዘለን ኮሜንት ገርዋ እሺ
سوري እሺ እዚህ ቆጽሞ ችግር የለም እሺ ዲሊት እሺ እዚህ variable a is equals to dt ማለት function name ላይ ማለት function name ካታዩ date time this function name ካናው ማለት ከዚህ ንሕዚ የደዲ ማለት ንሕዚ ያለ date time ማለት ኮ print a print سيف قبل ما هذا رام سكوا كريتم مش حزب برينت قبل ما ران قبل نشي ران نشي هذيك مسألة أوتبوتو سبيا مريكم هذه أوتبوتي هذه مسألة 2024 11 منز ماتي 11 4 ساعات 20 دقيقة 54 سكند 0.57 حدا 4.03 مايكرو سكند ماتي متاك نايم عندي تعميله ناو سوى ماتي فانكشن نيمي دي تي يو ماتي موجل نيمي دي تي يو فانكشن نيمي كعناو هنا اوتبوت كم دير خلنا ماتي صيدو ماشي ريتن كارنت مات كعا زاني حزي ير ماتي 2024 ماتي نحطو صلي ماتي print كده كيت function variable name au dot year ماتي year ماشي save الكعرن كجرا الآن هلوت ليكم 2024 زي بحد print سلسلة جوزيا أنا مجمرة أيام ماتي أنا مجمرة حط بايزوزيا سكندري مايكرو سكند 10 خزن الثانية أنا حزين مش عندي كده نيرة يا الأوتبوت يا نايتنا مجمع برينت يا نايتنا برينت إيه ماتي هذا كنا عم تمسنا بحاجة 2024 ماتي ماتو current return current رسالة ماتي weekend كا weekend نفتح ماتي print عن طريق هنا string format time طعمه ماتي ماشي print نسولنا ماتي variable au dot ماشي string format time bracket square quotation mark percent ماشي capital A مات save run كلهم عندهم لما عند ساندي مات نازل سمناوي أخذتش 14 نايتا يوم عندي سمناوي معلتي ماتي أفتح سمنوش تزلا معلتي يوم عندي تا ساندي ماتي weekend أولو weekend ماتي سمناوي معلتي يوم عندي ساندي ماتي أصير كعا return only current time ساعتنا يوم عندي current time نمتلك كعا ماتي current time ماشي current time ماشي print bracket مسخفته a dot زعماتي string if time bracket هنا quotation mark ماشي capital X بايزو عنتا ريكمي فانكشن مزوم أبدي كام تكمل فانكشن ميتر ماتي ماشي save أكاتا current time تاع ساعات current time ماشي تايمي
የካረንት ታይም እሺ ሶሪ እሺ ኮንተንት ፕሪንት እሺ capital X what is the error እሺ X እሺ return only current time what እሺ current time እሺ current time ክመጽልይ ኻእቲ እሺ እስኪ እዚህ ከዓ ማለት እስኪ ናይ ሎምዓን ጥራሕ ማለት ኦኬ return date only return date only date only ናይ ሎምዓን ጥራሕ ማለት print እሺ ፓኬት ኤ ዶት string እሺ ፓኬት quotation mark small x እሺ እሺ ኦኬ ኤክስ ግን መጠኛው እዚህ እሺ ማለት እሺ ክሪኤሙ እሺ አጽደለው ዊከንድ ሪና ኣለና current time creating an object ማለት እዩ creating an object creating this object ማለት እዩ a is equals to dt dot date time bracket 2024 comma 11 comma 17 ለምሳሌ enter print a save እሺ እዚህ ፌስቡክ ሞስት ሪሰንት ኮልስ እሺ ላይን 16 ማለት ሞጁል ላይን 16 እሺ ኤ ዶት እሺ ብራኬት 2024 እሺ እዚህ 23 ነው ደግሞ እሺ እሺ ኦኬ ዲቴም እሺ እዚህ እኔ ባይዘይ እሺ ተተና እሺ እዚህ ኔም ኦፍ ዘመን ዝጉን ከንስራሕና እዚያ ባይዘይ ኣብዚ ባይዘይ እሺ መንዛ ማለት እዩ print x dot string function capital B date of the month እሺ date of the month አውዝ ከዚህ እሺ 24 ነው ደግሞ 24
ماشي ماشي شوف المنزل display name of the منزل as you can dot string first time bracket quotation mark she percent capital B ماشي save እሺ ተስመጽና ነው نوفمبر دوت ماشي previous كولموس ماشي run code اوكي كذي جتم 19 11 ماشي ديتم اوكي ديتم ماشي الكومنت تبعنا سيف يكون نوفمبر مالتي يا نوفمبر متقللنا مالتي ماشي نوفمبر ماشي return date only የውልት መጽሐፍ ማለት date only a is equal to function as የጻፈው dt dot datem bracket ماشي datem እዚህ current only date ماشي dot now ماشي save ماشي اكس ያመጣልናኛ ማለት ነው። እሺ አጽሉ ተንሰራህ ማለት ነው። ኢምፖርት ካላንደር ማለት ነው። ኢምፖርት ካላንደር ካላንደር ኢምፖርት ካላንደር አስ ሲኤል ማለት ነው። ماشي print sorry ماشي print the calendar of 2004 ماشي سي variable name c is equals to module name cl dot month مالتي ናይ ዛለሙ ወርሒ ጀዳ 2024 ኮማ
عشرة حدا وقت مالتي ماشي برنت سي برنت سي هذا سمعتها أخذت شهر ربعتي عشرة حدا وقت مالتي منزة ناتا منز كالندر كوت اللي مالتي سيب سكوكو كالندري لهم كالندر مالتي نوفمبر 15 ربعتي كالندري ماندي تسدي ونسدي ترسدي فرايدي ساتردي ساندي مالتي عرفتم نوزي الله قطعم بحتي على حدا زوعت ل نوفمبر مالتي فرايدي سنوات كابزي كفرايدي جمر مالتي سكا 30 مالتي نوزي تايو نوفمبر 15 ربعتي خزنا أمنت للمعنتي أو كمبيوتر إكمية نوفمبر 17 مالتي 15 ربعتي معلتا سنواتيا ስለዚህ 17 መዓልቲ ሰነ ትዑኒኦ ማለት እዩ 17 መዓልቲ 17 ይሁን 17 እዚኣ ኣላ 17 እዚኣ ኣላ ሰንዴ ማለት እዩ እሺ እጽል ከዓ ሕዝ ከዓ ናይ 24 ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ 15 ሰብ 15 ሲ እዚ ኮልስቱ موجنني سيلي دوت فانكشني كعماتي print كال فانكشني فانكشني print كالندر ماتي print كال براكيت إذا تشعي شرح مشتي زي بايدي مسبرها سبب تعميد مثلا ماتي المهات براسون قدمنا كالندر نوت مخرينا بعالات ناي قومات كالزو ماتي زيقون برنامج زيقون مس براسون مهاسن نقرلو ماتي هزياون كالندر نختش 15 قعك نوصل نحدينا ماتي تعامل ملوء ماتي ماشي رقم مجموعة أكتوبر نوفمبر ديسمبر زي 3 حلوة ماشي 10 خطوات حني قامت لي ماتي ماشي أوزيلا ماشي كاب يجي كاب طري جمر ماتي جانواري فبراير مارش يا جانواري فبراير مارش زين 3 حلوة ماشي فصل كعا أبريل ماي ماتي ماشي أصله جولاي أغسطس سبتمبر انت عنده ماتي 3 طرفة 3 كعا أكتوبر نوفمبر ديسمبر هذا أنت أصل عامت بزالهم معنتيا ماتو بزالهم معنتيا أصل عامت 17 نوفمبر على مع التأتعل لما نحتاج دينا ماتي نوفمبر على 17 يلا ما عندك ولا ماتي أصل عامت نوفمبر 17 تاي معلت ولا ما عندي ماتي يوم سنة توعدا 11 نوفمبر ماتي أصل عامت تأتعل سنة توعل ماتي سنة توعل ماتي ስለዚህ كم دينا قرنا نسرح نخينا ماتي نايلم معنتي أوزي أكل لايك سبسكرايب أي ترسعوا أصل بخالي بروجرام كان رخم دحن